Vratili ste državnog prvaka u Split. Jesmo i baš smo sretni zbog toga, a u biti nije dugo ni bio van Splita, znači jednu sezonu. Zagrebačka mladost nam je prošle sezone, u biti prošla je prekinuta radi covida, radi ovoga virusa što nas sve skupa zajebaje. Pardon na rječniku, ili u biti smin, rekli ste. Tako da lani se nije odigralo do kraja prvenstva i ove godine smo ga vratili nazad na našu baš veliku radost, jer pa navikli smo sva trofeja, ako ćete iskreno, a ta mladost je jedan baš dobar klub koji nas zadnjih godina baš stišće a mogu reći da nam i pomaže neku ruku, jer što su oni bolji, mi moramo biti bolji da bi bili bolji od njih, tako da bilo je dosta emotivno i baš smo bili sretni kad smo osvojili taj trofej. Dobili ste konkurenciju napokon u stvari. Jesmo, i Sinj isto je postala konkurencija, znači znate da smo digli 17 trofeja zaredom, znači 2003. Od 2003. do 2018. Tako je i ne znam, to je možda ljudima bilo i dosadno, mislim meni nije, ne može biti dosadno pobjeđivati, kako da vam kažem. Da se mene pita, meni je žao što smo i taj jedan osvojili, a ako ćemo gledati malo širu sliku, nije to nužno ni zlo. U principu me samo zanima kako ste proslavili i šta planirate za ovu subotu. Kreni šta planiramo za subotu biti. Pa ćemo razviti. Pa ćemo smisliti šta ćemo reći o proslavi, politički korektno. Pa u subotu je utakmica polufinala kupa opet protiv mladosti, i idemo na njihov teren. Što znači da nas očekuje baš strašno teška utakmica, uopće ne treba bježati od te činjenice. Ali eto, mislim da ne očekujemo pobjedu, ne bi ni putovali gore, tako da ja očekujem, pa bit ću kratak u biti, baš očekujem pobjedu, a sad što će biti, ja vjerujem doći. Da. A mi u svaku utakmicu tako uđemo. Da, kapitan. A i kup nismo ga osvojili već dvije godine. Uvijek nam taj kup nekako izmakne. Baziramo se mislim da se baziramo, ali prvenstvo je prvenstvo, a kup je, ali ga treba vratiti. Treba, definitivno. Osim 30... Ali treba će dobro potući za to, nije to... Osim 36 titula državnog prvaka imate 23 kupa. Vidite koji nesrazmjera, jedno i drugo se igra na godišnjoj bazi. 3 titule pobjednika Interlige, 9 titula pobjednika regionalne, 2 titule pobjednika srednjoeuropskog kupa prvaka. To su malo stare generacije, to nismo igrali. Znači, stvarno bi onda i kup trebalo zadržati, jel? Pa vratiti u biti čak. I to moramo vratiti. Tako. Sad smo redemption time, kao bi se to reklo. Hoćete onda biti generacija koja je vratila sve nagrade? A realno, mi smo i generacija koja je to izgubila, Lani je izgubljeno, nije da smo sad neki novi klinci na sceni, tako da... Vratili izgubljeno. Moramo vratiti ono što smo zajebali, moramo ispraviti, tamo to tako reći. A pogotovo ti koji su od 2003. kad su došli te nagrade sve. A nego kako se proslavilo? I svi s kojima sam pričala da bi... Mali smo maske. Razumijete, sve malo to nezgodno, škakljivo je. Ovo je škakljivo, prvo pitanje, nego ovaj gay inclusive rugby club. Svaka čast, ovo se ostali za kraj. Rećemo da je bilo na otvorenome i da je bilo... Bilo je strogo na otvorenome. I metar i po je bilo... Svaki je bio u svom kavezu. Bilo je metar i po između svakog čovjeka, znači zauzeli smo 100-tinjak metara, jel? Ne znam, će se ljudi... Pa sad računajte. Ne. Odok. Ko je kuva? No, to je, dobro, spiza je bila poslije utakmice, to smo vam već objasnili, sa igračima mladosti, znači odmah nakon utakmice, naši, ko je Barba Petra i Barba Ugo, to su naši veterani, koji su jedno i volonteri nama u klubu, koji, eto vidite, opet se vraćamo na to, obiteljski klub Barba Ugo ima, bit će 70 godina, Barba Petra manje, dosta, ali njih dva skupa rade to za nas, a opet mi znamo sist na piće s njima, razumijete, znači naletite u klub, da se desi to. Pogledat potjeru sa Barbaugom pred trening i takve stvari, razumijete? To je edukacija. Eto vidite, ipak edukacija ima. Vidite bi češće viđali njih dvojicu nego obitelj doma. Kao smo sad lijepo zatrpali informacijama o pitanje o proslavi, ništa. Slušaj, ako je iko bija dovoljno mudar, postavit će to pitanje za naš sljedeći segment Dobar tek.